bavandimwe reka tubane namwe muri byinshi bikomeje kugenda bitangazwa ni mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano ikomeje guhuza impande zombi yaba igisirikare cya leta ya Kongo mu ntambara bamazemo imyaka igera kuri 3 ishyira 4 bahanganye n'igisirikare cya M23 cyangwa se uvuge inyeshyamba za M23. Ni imirwano rero ikomeje kugenda yumvikana mu bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko turaza gukubitira Iruningu muri teritwari ya Fizi turebe ngo bihagaze bite. Ariko nanone hari indi mirwano yabaye mu buryo buri simiritani muri teritwari ya Rucuru, naho ambushi zikomeye cyane za Wazalendo zaje kugenda zigamburuza izi nyeshyamba za M23. Sibyo kandi turakubitira muri Makobora ya mbere na Makobora ya kabiri, aho FARDC yarahiriye kurimbura ibirindiro by'inyeshyamba za M23 biherereye muri biriya bice. Tuze kugenda tureba counter attack zikomeye cyane zakozwe na Wazalendo, Mai Mai Ngoma Nzito ndetse na Mai Mai ya Kutumba, tutanibagiwe Mai Mai mu byukuri uwo bita Amuri ya Kutumba. Abo bose niko bamaze kugenda bafata igikoresho bajya guhangana n'izi nyeshyamba za M23. Turaza kugenda tureba mu mujyi wa Goma nanone amakuru akomeje kugenda aturukayo, aho bivuga yuko nyamuneka uwo bita Colonel Nanga yongeye guca amarenga agaragaza yuko mu byukuri atari igihugu cy'u Rwanda cyonyine kibafasha, ahubwo n'igihugu cya Uganda cyaba kiri mu majwi mu wafasha izi nyeshyamba za M23. Turaza kugenda tureba ibihano bishya byamaze kugenda bifatirwa igihugu cy'u Rwanda bikozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ubumwe bw'Uburayi, by'umwihariko u Rwanda muri iyi minsi rwibanzweho nyuma yuko ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Matilde Mukantabana atangaje yuko mu byukuri u Rwanda rwaba rukorana n'inyeshyamba za M23 bitewe nuko ngo leta ya Kinshasa nayo ikorana na FARDC. Turaza gukubitira mu bice bitandukanye tuze kureba counter attack zikomeye cyane zongeye gukorwa mu kibaya cya Kamanyora, aho FARDC Wazalendo yamarahiriye ikubitira gatoki ku kandi kurimbura ibirindiro by'inyeshyamba za M23 biherereye muri biriya bice. Ariko nanone M23 biravuga yuko yaba yamaze kugenda yimukira mu misozi miremire icungamiye umujyi wa Uvira. Ariko nanone muri teritwari ya Mwenga naho ibintu bikomeje kugenda biba ibindi. Turaza gukubitira nanone ikavumu turebe ibitero bya drone byari bimaze iminsi biri kubera muri Katana. Ni birometero 5 uvuye ku kibuga cy'indege cya Kavumu, ndetse bika birometero 20 kugira ngo ugere mu mujyi wa Bukavu. Tuze kureba ubugizi bwa nabi bukomeje kugenda bukorerwa abaturage mu mujyi wa Bukavu ndetse n'andi makuru agiye atandukanye. Inshuti bavandimwe, mu by'ukuri mudukundire tubane namwe, ariko mudukorere subscribe, mudukandire like, share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bigende bibanezeza aho muherereye hose. Bidatinze rero biravuga yuko M23 yamaze kugenda ihunga muri Warungu, aho imbaraga za Wazalendo zigaragara habaye ibura ry'amasasu, ndetse amakuru ava ku rugamba aravuga ko habaye intsinzi ikomeye cyane ku ruhande rwa Wazalendo. Abarwanyi ba M23 bivuga ko bahunze agace ka Warungu nyuma y'igitutu gikomeye cyane bashyizweho n'imirwano ikomeye cyane bazindukiyemo na Wazalendo, aho yari imaze kugenda ifata umurego. Ariko nanone imbaraga n'ubushake bw'abarwanyi ba Wazalendo byagaragaye cyane muri iyi minsi, bituma umwanzi asubira inyuma mu buryo budasanzwe. Hari kandi amakuru avuga ko ku ruhande rw'umwanzi habaye ikibazo cy'ibura ry'amasasu n'ibikoresho bya gisirikare, ibintu bivuga ko byagize uruhare runini mu gusubira inyuma kw'aba barwanyi. Abaturage bo muri ako gace kandi bakomeje gusabwa kwitonda ndetse no kuba bugomba gukurikiza inzego z'umutekano ibyo zigenda zibasaba, kugira ngo bakomeze bahangane n'umwanzi wateye igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, nk'uko uwo bita Jean-Jacques Perusi we akomeza kugenda abigaragaza. Si ibyo kandi muri teritwari ya Fizi naho FARDC Wazalendo biravuga ko basubiye gufata agace ka Poezero, intambara ikomeye cyane y'ingenzi muri biriya bice, aho FARDC yongeye kugenzura agace ka Poezero ahantu h'ingenzi muri Kivu y'Amajyepfo. Ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zongeye gufata ubuyobozi bwa Point Zero, agace k'ingenzi kari muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Aka gace kandi ni inzira y'ingenzi cyane ifasha kugera ku mujyi wa Baraka, umurwa mukuru wa teritwari ya Fizi, ndetse kandi mu ntara ya Tanganyika. Gusubirana muri aka gace kw'ingabo za leta bifite akamaro gakomeye cyane mu gisirikare ndetse n'umutekano w'abaturage muri kariya karere ka Kivu y'Amajyepfo. Ingabo za FARDC kandi n'abafatanyabikorwa babo biravuga yuko barimo barifashisha drone zikomeye cyane mu kurasa muri Runingu, aho FARDC ibirindiro bya M23 bamaze kugenda babyararika cyangwa se babishyira hasi.
Amakuru rero akomeje kugenda avuga yuko umwanzi arimo aragenda asubira inyuma, arimo araraswaho bikomeye cyane, ariko bigizwemo n'uruhare n'abasirikare ba Buraka Waters bamaze kugenda bagera hara ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Nanone kandi turaza kureba yuko umwanzi yagerageje gusubira muri Poezero ndetse no mu gace ka Kaziba, ariko ntibyabahiriye, biba ngombwa ko bava mu misozi miremire ya Haut Plateau baje gusubira inyuma berekeza Kamanyura Masisi. Imirwano ikomeye kandi biravuga ko yatangiye kuva saa 10 n'igitondo za mu gitondo kuri uyu wa 29 Mutarama umwaka wa 2026. Mu by'ukuri humvikanye kandi amasasu aremereye n'ayorohereje ndetse n'amasasu y'ibisasu bikomeye cyane hafi y'umudugudu. Haravugwa ko imitwe RDF na M23 rwose yaje kongera abasirikare benshi n'imbaraga nyinshi, ariko nanone ntibyabujije kuba Wazalendo yabakubise ibapfutse amatwi. Ihuriro ry'abanyekongo bakunda igihugu baba mu Bubiligi ryamaganye kandi ibikorwa byo gushaka abantu bajya muri M23 mu Bubiligi, rinaburira abashobora kugambanira igihugu muri politike mpuzamahanga. Inteko ishinga amategeko ya Amerika iri gutekereza ku bihano bishobora gufatirwa igihugu cy'u Rwanda, mu gihe kandi amasezerano y'amahoro yerekeye uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari impinduka zifatika zirimo ziragenda ziteguzwa kuba zakorwa. Washington igitutu kiriyongera ku butegetsi bwa Kigali, aho abadepite b'amashyaka yombi ya Republikani ndetse na Demokrate bakomeje kugenda mu by'ukuri batorera ibihano bishya ku gihugu cy'u Rwanda, basaba gusuzuma byimbitse uruhare rw'u Rwanda mu makimbirane akomeje ku mipaka. Ndetse Vice Perezida J.D. Vance nawe yinjiye muri iki kibazo cya Kongo. Bigaragara ubuyobozi bwa Amerika kurushaho kubyitaho nyuma y'ibyumweru bitatu Perezida Felix Tshisekedi Chilombo na nyakubahwa Perezida Paul Kagame bahuriye hariya mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru rero akomeza kugenda atubwira yuko nanone uru rugamba ruri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari urugamba bisaba kuza kwitondera, by'umwihariko ku ruhande rwa M23 kuko baba bafite akazi gakomeye cyane. Inshuti bavandimwe, turagaruka tubabwire yuko uyu mugabo ashobora kuba yaratawe muri yombi. Turaza kugenda tubabwira ukuri kwa aya makuru, niba koko uyu mugabo Joseph Kabila yaba yaratawe muri yombi n'izi nyeshyamba za M23 cyangwa se yaba ari ukuba yarabuze mu ruhame nk'uko uyu mugabo mu bihe bitandukanye rwose iyo turufu ajya agerageza kugenda ayikoresha. Nkuko twamaze kugenda tubemera, ariko turabwira yuko nanone inyeshyamba za M23 tayari ubu ngubu ziri ku gitutu cy'amahanga nyuma yuko igisirikare cy'u Rwanda ndetse na leta y'u Rwanda muri rusange bemeye yuko mu by'ukuri M23 yaba ifashwa n'igihugu cy'u Rwanda. Ubu rero biravuga yuko pressure ikomeye cyane irimo iragenda ijya kuri izi nyeshyamba za M23, ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaciyarinze inama abadiplomate bayo bose bahagurukira rimwe basaba mu by'ukuri igisirikare cy'u Rwanda ndetse na leta y'u Rwanda gukura ingabo zayo ku butaka bw'igihugu cya Kongo, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika itarafata ibyemezo bikomeye cyane. Impamvu ni yihe? Nuko amwe mu makampani akomeye cyane ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yamaze kugenda agera ku butaka bw'igihugu cya Kongo, kandi murabizi neza yuko Amerika yamaze kugenda isaba yuko itazigera yisanga hano ku butaka bw'igihugu cya Kongo ije gushaka amabuye mu gihe hazaba hakiri imirwano. Ubwo rero bivuze ngo izi nyeshyamba za M23 zirasabwa vuba na bwangu kuba zamaze gushyira hasi intwaro, ndetse bikavuga yuko ibi bice byose zamaze kugenda zigarurira bigomba kongera gusubira mu maboko y'ingabo za leta. Turaza kugenda tureba ibyari byo nshuti bavandimwe, ngira ngo murabizi neza. Tuze kurambura ingingo z'amakuru menshi agiye yatandukanye, turebe ngo bihagaze bite. Tuze gukubitira ku kibuga cy'indege cya Kavumu naho turebe ngo amakuru aturukayo nayahe, nyuma yuko mu gitondo cya kare bivugwa yuko drone za FARDC zari zikomeje kugenda zisatira ikibuga cy'indege, by'umwihariko mu bice bya Katana. Ahangaha akaba ariho abasirikare ba Wazalendo bari bakomeje kugenda bahanganira n'izi nyeshyamba za M23. Turakubitira mu mujyi wa Goma turebe situation uburyo ihagaze. Biravuga yuko ubwo bari bwose mu baturage ngo n'umwaka w'amarira n'umwaka w'agahinda, nyuma yuko abaturage basanzwe muri uyu mujyi wa Goma by'umwihariko bari bafite aho bahuriye n'imiryango yahoze ari y'abasirikare. Biravuga yuko rero baba barahuye n'itotezwa rikomeye cyane, ndetse bivuga yuko bamwe mu bo igihugu cy'Ubufaransa cyakomeje kugenda gisaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko izi nyeshyamba za M23 gufungura ikibuga cy'indege, byari kugira ngo imwe muri iyi
miryango igenda ihabwa ubutabazi mu gihe bivuga yuko bari mu buzima bubi cyane ndetse burimo no gutotezwa. Ibyo byose nibyo turi buze kugenda tubaramburira, turababwira ukuri kwahishwe mutabwiwe neza, by'umwihariko ku bijyanye n'ibitero izi nyeshyamba za M23 zirimo ziragenda zigaba mu bice bitandukanye muri teritwari ya Fizi, naho imirwano irimbanyije, aho bivuga yuko Wazalendo rwose kuri uyu wa 27 z'ukwa mbere mwaka 2026 imirwano ikaze yakomeje kugenda ibera mu gace ka Makaka muri teritwari ya Fizi, aho ingabo za M23 rwose ziyamaze kugenda zigwana n'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Murabizi neza yuko ibyaca ari amakuru nshuti bavandimwe, ariko nanone tukiri ahangaha mudukonde tuza kugaruka hariya tubabwira yuko Wazalendo basaba kubana mu mahoro, ndetse yakutumba n'amakanaki bavuze ko bagomba kugenda ibitero byabo babyerekeza hirya no hino, by'umwihariko ikibuga cy'indege cya Shabunda bivuga yuko kimaze kugenda kirindwa mu buryo budasanzwe n'abarwanyi ba Wazalendo. Rwindi, Mwenga, Shabunda bikomeje kugenzurwa byuzuye na Wazalendo. Umutekano rero biravuga yuko ugenzurwa neza, intego no gukomeza aho urugendo ugana i Bukavu bayobowe na General William Amuri Yakutumba ndetse Repubulika Demokarasi ya Kongo ho abayobozi ba Wazalendo bivuga yuko bahamagarira abaturage kubana nabo mu mahoro ndetse n'ibiganiro n'intumwa perezida wa Uvira. Mu by'ukuri muri Kivu y'Amajyepfo bamwe mu bayobozi bakuru ba Wazalendo batangaje ko kumugaragara ubutumwa bwo gusaba kubana mu mahoro hagati y'amoko n'imiryango nyuma y'inama bagiranye n'intumwa zoherejwe na Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Izo ntumwa kandi zari zigizwe n'abajyanama babiri ba perezida bashinzwe ibibazo by'umutekano n'ingabo hamwe na Jacques Kongolo ushinzwe ubutumwa bwihariye bwa perezida ku bibazo by'imiryango n'indangamuntu mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'ibiganiro kandi General Makanaki Kasimbira John biravuga yuko rero umwe mu bayobozi ba Wazalendo yavuze ko abaturage batuye ibuvira barimo abanyamurenge basanzwe babanaga mu mahoro kuva na kera. Yasobanuye ko kandi kwimuka kw'abaturage bamwe byatewe n'intambara za M23 yahamagariye abanyekongo bari barahunze gusubira iwabo, abasaba ko kudahugurwa ndetse cyangwa se kudahahamurwa n'ibihuha cyangwa se amayeri agamije kubacamo ibice, ahubwo bagasubira mu mubano mwiza nk'uko bakomeje kugenda babana. Yanahamagariye kandi ingabo ze kuba hafi y'abaturage, kutagira uwo baheza, kurinda abasivile bose, kutanga umutekano utuma impunzi zishobora gutaha. Ubutumwa bumwe kandi bwatanzwe na General Amuri Yakutumba we ushinzwe Wazalendo yashimangiye ko umutekano ugenewe amoko yose ndetse nta vangura, n'ingabo zahawe amabwiriza akomeye cyane yo kwirinda gutoteza abaturage. Abanyamurenge bavuye mu byabo bashobora gusubira ibuvira ndetse nubwo nta bwoba bagomba kuba bagenda bagira. Yakomeje kandi avuga nubwo ibikorwa bya gisirikare bikomeje kurwana hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo, kurinda abasivile no guteza imbere kubana mu mahoro ari byo Wazalendo bashyize imbere. Kandi muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru amagambo yo agomba gushyirwa hasi, hakaboneka ibikorwa byo kugarura amahoro ku baturage ba Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibi kandi biravugwa yuko mu gushakisha umutekano abasirikare ba M23 bivuga yuko baguye mu gice cyatezwe na Wazalendo mu gace ka Bukombo. Abasirikare ba M23 bari mu bikorwa byo kugenzura umutekano patrole, baguye mu gice cyateguwe n'abarwanyi ba Wazalendo mu gace ka Bukombo. Amakuru kandi aturuka aho byabereye avuga ko habaye kurasana gukomeye cyane hagati y'impande zombi, nyuma yuko kandi abasirikare batunguwe n'igitero. Ibi bibaye mu gihe ibikorwa bya gisirikare bikomeje mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho imitwe yitwaje intwaro ikomeje guhangana nk'uko bigaragara. Kandi inshuti bavandimwe mudukunde tuze kugenda tugaruka tubabwire yuko ibintu bitoroshye habe na gatoya Amuri Yakutumba yamaze kwikoreramo, aho bivugwa yuko Karemera mu gace ka Murenge ndetse Ndegu, Mujaga ndetse na Gitabo berekeza Ikitundu, aho bivuga yuko imisozi ihanamye ireba hariya ku butaka bwa Uvira yose yamaze kongera kujyamo izi nyeshyamba za M23. Hari abari kuvuga yuko mu by'ukuri baba ari imyiteguro idasanzwe nyuma yuko M23 igize uruhare mu gutuma abaturage bari baherereye muri uriya mujyi wa Uvira by'umwihariko bo mu bwoko bw'abanyamurenge bahungira mu bice bya Kamanyora. Ariko nyamuneka uwo bita umuvugizi wa M23 ngira ngo ni Lawrence Kanyuka niwe wamaze kugenda atangaza yuko ngo mu gihe kidatinze
bagiye kongera kugaba ibitero ku mujyi wa Uvira. Ibi rero FARDC yo icyo yagaragaje binyuze muri guverineri w'iyi ntara ya Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Parusi, mu by'ukuri yamaze kugenda agaragaza yuko mu by'ukuri amahanga akwiye kurebera ibikorwa izi nyeshyamba zirimo zirakora ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ndetse byinshi muraza kugenda mumenya ibyo ari byo. Nanone kandi turaza kubabwira yuko Kigali yemeye ku mugaragaro yuko ifitanye ibikorwa bikomeye cyane n'inyeshyamba za M23 nk'uko bigaragara ni mu nyandiko yasohowe na ambasade yayo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse u Rwanda rwemeje ko rufatanya na M23 mu buryo bwiswe ubwirinzi, ruvuga ko bigamije guhangana na FDLR nk'uko abo bakomeje kugenda babigaragaza. U Rwanda mu bihe bitandukanye rwakomeje kugenda rugaragaza yuko rwaba rwarashyizeho uburyo bw'ubwirinzi, ariko nyamuneka benshi basobanurirwaga uburyo bw'ubwirinzi ntibasobanukirwe impamvu u Rwanda rwabyise gutya. Akumbe ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo yamaze kugenda yerura igaragaza yuko ikorana na M23 mu buryo bw'ubwirinzi kugira ngo bakingire yuko FDLR umugambi wayo mu by'ukuri watera igihugu cy'u Rwanda. Intambara nshyashya kandi biravuga yuko itari yarigeze ibaho kuva mu mwaka wa 2021 ishobora kongera umwuka mubi mu mubano wa diplomasi hagati ya Kigali ndetse na Kinshasa, mu gihe akarere ko kagikomeje kwibasirwa n'intambara n'ibibazo by'ubutabazi nk'uko bigenda bitangazwa. Ubwo turi buze kugenda tubaramburira izi ngingo z'amakuru, tuze kongera twigira mu mujyi wa Uvira tubabwire yuko General Muzalendo Makanaki na General Ngoma Nzito bamaze kugenda bagera muri uriya mujyi wa Uvira. Intambara muri Kivu y'Amajyepfo rero biravuga yuko kuri uyu wa gatandatu ni ku munsi n'uyu munsi tariki ya 24 Mutarama umwaka wa 2026 indege ya helikopter y'itsinda ry'Abanyamerika Black Waters yageze mu mujyi wa Uvira mu butumwa bwihariye bw'umutekano n'amakuru yemejwe n'abayiyoboye izi nzego z'umutekano ziri hafi aho ngaho. Kugeza ubu ngubu rero impamvu nyanyayo y'ubu butumwa ntiragaragazwa ku mugaragaro, ariko biravugwa yuko baba bafitanye isano n'ibihe bikomeye by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse no kuba baba bari muri gahunda ikomeye cyane yo gutegura ibitero bikomeye cyane kuri izi nyeshyamba za M23 zanze kuba zamanika amaboko. General Muzalendo Makanaki rero na Ngoma Nzito bamaze kugenda bagera i Uvira bitegura kwerekeza i Bukavu ndetse no gukomeza ibitero byabo mu mujyi wa Goma mu rwego rwo gukurikirana kuyobora ibikorwa byo kugarura umutekano n'ubutumwa bwa nyabyo burimo guhagarika ndetse no guharanira uburenganzira bw'abanyagihugu n'ubusugire bw'igihugu cyacyo. Ndetse biravuga yuko mu mwuka wo kwitanga no gukunda igihugu aba bajenerali bagiye gufatanya, ubusanzwe ntabwo bajyaga bavuga rimwe, ariko nyamuneka bamaze kugenda bahuzwa bagaragariza yuko mu by'ukuri igihugu ari icyabo kandi bagomba gukora ibishoboka byose bakaba bagerageza guhangana n'izi nyeshyamba za M23 zikomeje kugenda zifata ibice bigiye bitandukanye kuri ubutaka bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni ingingo rero nyinshi zikomeje kugenda zigaragaza amakuru avuga yuko nyamuneka ibintu bitoroshye, ngira ngo ingingo zacu z'amakuru bidatinze rero ko tuzihere muri Warikare. Warikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ingabo za Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo zagabye igitero na drone ku birindiro by'abarwanyi ba M23 bashyigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda nk'uko ibi bitangazamakuru bigaragaza. Iburesa mu gace ka Ikobo, ndetse biravuga yuko no kuwa gatanu tariki ya 23 Mutarama umwaka wa 2026 nk'uko amakuru aturuka mu baturage n'inzego z'umutekano abivuga. Icyo gitero cyabaye ahagana saa 7 z'amanywa, ubwo ni ku munsi w'ejo, aho drone y'intambara zinambara za FARDC zarashe igitero gikomeye ku nkambi y'abarwanyi ba M23, ndetse hakomereka benshi ndetse hanagwa abasirikare benshi. Abaturage bo muri kara gace ka Buresa batangaje ko iyo nkambi yasenyutse burundu, ndetse bivuga yuko yamaze kugenda ihinduka ivu kubera yuko drone za FARDC zarahatwitse mu buryo budasanzwe. Hanumvikanye kandi ibiturika bikomeye cyane byateye ubwoba n'akajagari mu baturage, umwotsi mwinshi ndetse n'indimi z'umuriro byabonetse mu kirere cyahariya, bituma abarwanyi bahunga bihuta berekeza mu mujyi. Ndetse kandi abaturage bagaragaza yuko babonye umuriro w'umwotsi mwinshi bitumbagira mu nkambi. Nyuma yo kuraswa, abarwanyi bahise bahunga birukira mu gace ka Katurebe ndetse n'uduce dutandukanye. Umwe mu baturage kandi yatangaje ko icyo gitero kiri mu rwego cyangwa kiri mu murongo w'ibikorwa bya gisirikare FARDC iri gukorera mu karere
karere ka Walikale aho AFC M23 imaze ibyumweru ishaka gushimangira ibirindiro byayo kuri ubu ngubu. FARDC iri kwifashisha cyane ikoranabuhanga rya drone mu gushakisha no gusenya ibirindiro by'umwanzi, uburyo bivuga ko biri gutanga umusaruro mu buryo budasanzwe. Nubwo iki gikorwa cyafatwa nk'intsinzi ya gisirikare, umutekano uracyari mukeya nk'uko abaturage ba Buresa n'imidugudu itandukanye iri muri biriya bice bakomeza kugenda babitangaza. Bacyafite impungenge z'uko ibitero byakomeza kugenda byiyongera ndetse bigenda binabibasira mu buryo bidasanzwe. Kugeza ubu ngubu rero biravuga ko nta mibare yemewe y'abapfuye iratangazwa, ariko abaturage bavuga ko habaye ibyangiritse byinshi mu bikoresho ndetse n'igihombo gikomeye cyane ku bushobozi bwa AFC M23 muri kara gace ka Buresa. Makobora rero abaturage nabo biravuga yuko bagaragaje ishimwe rikomeye cyane, barigaragariza Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bavuga yuko ngo icyo akomeje kugenda abategurira ari igikomeye cyane, kandi ngo biteguye gufatanya nawe kuyobora muri iki gihugu. Turi buza kugenda tugaruka mu yandi makuru kandi inshuti bavandimwe nk'uko bisanzwe tubabwire